Om Swastiastu. Nggih alit-alit sami niki wenten tetujon pepelajaran rahina mangkin inggih punika mangda siswa mampu menganalisis satwa Bali dan siswa mampu mendemonstrasikan satwa Bali e-blog. Nah, alit-alit sami satwa punika maduwe unsur-unsur satwa. Unsur-unsur satwa wenten kalih nggih. Inggih punika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Ya alit-alit sami ring satwa wenten unsur intrinsik satwa utawi unsur dalam. Nggih. Napi manten sane masuk ring unsur intrinsik satwa saneka pertama wenten unteng. Napi nika unteng? Unteng inggih punika wantah dasar cerita utawi unteng pikayun sane ngedasarin cerita punika. Artinya unteng itu sama dengan inti dari cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita. Nomor kalih wenten lelintihan. Lelintihan inggih punika wangunan satwa sane kewangun antuk makudang-kudang pidabdab sane maduwe paiketan sebab akibat. Artinya lelintihan itu sama dengan alur utawi jalan cerita. Sane kaping 3 wenten pregina. Pregina punika wantah pregina sane wenten ring ceritane punika. Dur saha kauningayang indik parisolah pregina punika. Pregina nika artinya tokoh. Nggih, tokoh. Utawi jadma sane wenten ring satwa. Ane nuturin parisolahne. Artinya pemeran yang ada dalam cerita tersebut. Nah, pregina nika dados kakepah dados 3. Inggih punika wenten pregina utama utawi antagonis, wenten pregina protagonis, lan wenten pregina sampingan utawi pembantu. Sane nomor 4 wenten genah. Genah utawi latar. Nggih, inggih punika wantah genah cerita punika memargi. Artinya genah nika sama dengan tempat cerita tersebut diceritakan. Nomor 5 wenten paribasa utawi majas gaya bahasa. Inggih punika gaya bahasa sane keanggen oleh pengawi sane ngawinang penguacen meled utawi tertarik ngewacen lan presida menikmati karya sastra punika. Artinya paribasa atau majas itu sama dengan gaya bahasa yang digunakan agar cerita tersebut lebih menarik untuk dibaca atau didengarkan. Sane nomor 6 wenten diksi utawi pemilihan kruna. Diksi utawi pemilihan kruna utawi kata agar cerita menjadi lebih menarik. Nomor 7 wenten piteket utawi amanat. Inggih punika wantah tetuak sane wenten ring ceritane punika. Artinya piteket itu sama dengan amanat yang ada dalam cerita tersebut.
mangkin satwa nika maduwe tetikesan. Inggih punika sanekat pertama wenten wirama. Napi sane mandan wirama? Wirama inggih punika vokal utawi intonasi sane presida nudut kayun sang sane mirengang. Sane kaping kalih wenten wirasa. Napi nika wirasa? Wirasa inggih punika kewagedang maktayang satwa antuk rasa mangda nenten sekadi anak ngapalang. Sane kaping 3 wenten wiraga. Napi nika wiraga? Wiraga inggih punika semita utawi laras sang sane maktayang satwa. Alit-alit sami niki wenten contoh satwa i-blog. Nggih niki wenten teks nyane. Nggih alit-alit dados niki wacen teks nyane. Nggih mangkin ibu jagi ngewacen teks satwa i-blog. Nggih alit-alit pirengang nggih. I-blog. Ada anak cerik mayus nongos di den bukit. Iyo tusing demen mas sekolah. Yaden timpal-timpalne makejang subuh mas sekolah. Timpal-timpalne ngaukin iyo i-blog. Kau kino ketu krana iyo sai-sai telat nampi munyi. Nujuang dina redite anu semeng i-blog nyerucut kepeken. Tundena ban memene meli bebek. Mare bang pipis lae tali rupiah ngeng colang iyo mejalan. Nekad dipeken iyo nepukin dagang bebek. Bebeke ajine dase tali rupiah aukud. I-blog nyemak bebek tuang ukud. Mekejang pipisne enju hange, lantas iya ngenggalang mulih. Suba ngantek di sisin tukade, bebeke memunyi. Gek, 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 gek. Kadeno bebeke bedak layah. Kenane bebeke bange yeh di tukade. Saget bebek nelep. Bebekne macebur laut ngelangi. Ditu i-blog bengong nepukin bebekne kambang. Ia ngerimi sambilange mau pindah kene. Beh, lah, cur, bebek puyung bakat beli. Lantas, ia ngengcolang mulih. Nekat jumane i-blog meorahang teken memene. Ngorahang awakne kena uluk-uluk ban man meli bebek puyung. Suba genep satwane memene mesaut kene. Sajan cening belok. Bebeke anak mula bisa ngelangi. Pantes kambang doriehe. Tusing ja puyung. Aduh dewa ratu. Kene subuh dadine yen cening tusingnya mesekolah. Nah, ditu lantas i-blog mare nyesel dewek. Ya alit-alit sami nike cerita i-blog. Ya alit-alit sami wantah sapunika pepelajaran mangkin ibu puputang antuk paramo santi. Om santi 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 om.